voin hi November ni som ni sang hi som ni pathum thotan ni ania in zawa in chi bai levek ule kalimeo nan chong khobula military council sipai pakhat le piu so thi sipai pakhat te anral thuam nenan man kalimeo township nan chong khobula November ni som panga khan military council sipai pakhat le piu so thi sipai pakhat te anral thuam nenan mana mi panga an hliam thu number 1 battalion ten an thuchhuah tar lang ani hemi tu khian nan chong khobul chong trai khuwa tanga military council sipai kal te chu lieutenant ongko khan telin sipai panga an hliama hliam na zual po anom nuala kho chung then fai na kan thona kir vengam lo sipai pahni kan man tin tual chung sipai pakhat chuan a soi bo ongko khan kai shuai khala ya lb zahni som ni pariat tha pa ya zakwa som thum pali le phiu so thi sipai som pasari te chu tual chung NUG PDF TCDF RKDF EFDF le HND tangrual pol tenan beirona bo ong khan telin sipai panga an hliama an singa sipai pahni an mana silai pahni silai mu somruk pali an lak sak thur hiat ani nan chong kho che vela military council sipai ten ral thuam lian an kap reng boka nan chong kho bul ong min tha khu abu khuar piu so thi pol te poin ral thuam lian le te in an ka reng thur hiat ani bok uilu khuwa no pang pariat telin tual chung mi som pakhat te hu wa tha an ni chin state matupi township uilu khuwa chu military council sipai ten jet fighter pahnin an boma no pang pariat telin tual chung mi som pakhat an borala inka boruak ala so san zel thei thu CDF matupi ten November ni som pakwa khan an thuchhuah an tar lang November ni som panga zandaruk le chan vevel khan military council sipai ten an boma no pang pariat CDF fazirtir tu pakhat tual chung mi pui pahni an va in mi som pakhat a hu hova an boral thu CDF matupi ten an thuchhuah an tar lang uilu khuwa hian engke ma om lova inka boina eng ma om lovin military council sipai ten an bom ringota tual chumi te a hu howin an boral ani bom siperina fuwa wanga hliam te hi en kolan ngai hlea sumle pailama har satna oma wangin tanpui an ngai hle thu CDF matupi ten an tlang awani do ei khopuya in beina military council sipai soman thi tanin tari region do ei township a tum hin beina military council sipai soman thi thu do ei guerrilla revolution force DGRF ten an soi November ni som pakwa chan hudar ni le chan vevel khan do ei khopui mongmi song khuwa a sindat uibiak in bula zudora military council sipai te zu in lion kana military council sipai paruk an thinghala liam zinga mi palite an nuwa an thile thu hiat ani bok November ni som paria zandaruk le min som hivel po khan do ui khopui mongmi song khuwa sindat uibiak in bula military council sipai somni rol kallai chu an ka thu hiat ani bok ein beina hian do ui guerrilla revolution force DGRF battalion le division sipai pahni ten an beiron thu hiat ani bok military council thona khaltu manani kaini state a military council jet fighter pakhata che sola wangin thona khaltu manani thu hiat ani ram noya mel dang lam deuh mi pakhat tual chumi ten an mu thuta wangin an man ngala an mi man hi November ni som pakhata loiko khopuya in beina K8 jet fighter thona tata pilot ani thu hiat ani ram noya real tramina wa kuala rin helmanin an man top tin mazima media chona tar lang ani he an mi man tak hi mun himlaman en kol ri thu hiat ania thona tang hian parachutin mi pahnian zuang thla pakhat jok ero chu atlan chuak thei ani Mizoram atlan chia Myanmar military council sipai te an thiar chuak India Mizoram state Champhai district wa phai khuwa Assam rifles kema Myanmar sipai ron tlan chia somni pakwa te chu November ni som pakwa chomadar som pakhat le min som ni panga khan Indian Air Force helicopter pahni hmanga thiar chua ani IAF helicopter hi Imphal atanga ron tirnia hiat ania wa phai helicopter tum huna tumin Myanmar sipai te hi phur chua ania Manipura more khuwa dain
heta tang hian Myanmar sipain anram rizo kan huidon nia thudon ani November ni som pakua jingdarli vela Chin National Defense Force CNDF 10 tuibual rama Myanmar sipai keman la ka wanga Myanmar sipai tlan chia te chuan November ni som paruk chanhudar nilemin som pariat vel khan sai khumphai an thlenga police ten an ti turan ti fel nuwa vaphaya some rifles kema an ruaya November ni som paruk le som pasaria ruwa surna satawanga khoi chuat thei an nilowa wangle November ni som pariat inrin nia pokhuwa thatlowa wangin November ni som pakwa khan helicopter manga thiar chua an ni ta ani heti hian Mizoram le Myanmar ram ria mipui sipai tang rual le Myanmar sipai inka na wanga Mizoram atlan chia Myanmar sipai somsari chuang chu kar khat chungin anrama thonlet an ni ta ani Champhai district Zokhothar chaklok jeu khomoi le ri khodara Myanmar sipai kem te chu mipui sipai tang rual ten November ni som pathum kalta khan an la Myanmar sipai thi bang mi somli pathum te chu hnala na tangin IAF helicopter mangin more khuwa da anlo ni to bok ani vaphai khotlang khoi tu ten hena tanga thudon danin tuibual ke ma in ka na wangin jeului chakloka leilet khomi chung ko somruk pathum mihring zaruk vel chu sai khumphai an tlan chia tuna ero chuan an khuwa an kirle deuh vek to nia thudon ani Israel sawrkar thuchhuah familia fan ailalton sanga Israel sipai te chuan October ni saria Hamas of in Israel mi an mante Gaza ramadam doin lianber al sifa a an lu puilai video an tlangzar Israel sipai thupuang tu chuan Hamas in he dam doin nge ya hian Israel sipai pakhat Corporal Noah Marciano kumsom pakumi chu an thadani ati Israel Defense Force IDF te chuan he damdoi in hnuaya hian leiver an hmuti an puanga a video an tlangzar bok nima sela BBC palai chuan Israel video ti chua hi taktakani le ni lo finfia thei ani lo ati ve tlat bok si ani Rear Admiral Daniel Hagari IDF Chief Spokesperson chuan kanshia danin Noah kha sifa damdoin bula hian an khungani ti in chanchin bumi te ashil Israel Defense Force ten indona thlona manga helai chevel an bom khan Noah veng tu Hamas firfiak chu thia Noah point thi puina thamni lo hliam te naw atwara anua Noah chu he damdoina hian hruai ni in Hamas firfiak dang mi pakhatin athatta ni ati Hamas lam chuan Miss Marciano kha November ni kwa Israel in do thlona bom thlakin adeng fuwa athiani antive thung Rear Admiral Daniel Hagari chuan October ni sari nia thilthleng nia soichu CCTV closed circuit television footage chu chanchin bumi te a entira close ti hi electric wiring emo circuit chungchanga chuang close ti hi kharti na lamani lova inzom ti na zokani soile soinu October ni sari khan Hamas chuan Israel arun thuta mi sang khazani lai an tiluma mi zatni somli lai an mana an cheng zuita kha ani a khovela en thatu ming thang Israel en thatu pol Mossad the Institute for Intelligence and Special Operation le Sinbet Israel Internal Security Service te anmual pho let derani Hamas in Israel sawrkar abum let derani IDF chuan leiver pakhat leinhuai fit som thum pathuma thu ka metar somnga panga thui abangsi mena charvek video atlang zar buka heng hian hedam doin hung chunga building tam takhi Hamas firfia kho hian chet laknan an mangti chiang takina lantirani anti America chuan hedam doin hi Hamas hovin ralrel nan an mangti finfia na kan nei anti ve mek buka Israel po hian America ram en thlatu thurol rukhi rinrola ane ve buk ni nalang IDF hian khovel pomtlak finfia na rintlak zok aleti chua thei be sei photang Gaza Health Ministry chuan in dowanga Palestinian thiza chu singkhat sangni zathum antling to a mi sangni lai chu inchimin adelani anrin thu an soi Hamas mission chungte chuan Israel Prime Minister kaishwai Israel sawrkar chu Hamas mission ti chwa theidan ngai puimo turin an phuta inrin ni khan Tel Aviv atangin Jerusalem panin kong anzo mupa Netanyahu chen in kota an pungkhom chiama Benjamin Netanyahu chuan athil ngai puimo chuaru langrotin alo shila pakhatna chuan Hamas noi chimi vek pahni na Hamas mission te him taka chwa tir pathumna a Gaza ramatanga Israel tan thil hlomle ven thon ngai piang noi bote ani khati zong kha tun chumata na kan han ti chwale theite chuni e